Ngiyabingelela la ngiphethe fine sea salt ne bese kuba i-miracle plant i-leaf of life bathi ngegama lesizulu bathi umvuthuza. La ngifuna ukukunikeza just a glimpse noma just a little bit of i-hint yokuthi yini ekufanele uyenze uma uwumuntu ofuna ukuthi uvulekelwe izinto zakho, or else mhlambe umuntu obona ukuthi izinto zakho zihamba kancane empilweni yakho. So into ofanele uyenze, thola amaqabunga but ke lawa amanembobo ne, thola amaqabunga umvuthuza abe u7, amaqabunga umvuthuza i-miracle plant abe u7, ubese uthola sea salt uzobese nje uthole into nje engaka mhlambe sea salt nje ufake nje into engangesandla, isandla esi1. Alright, la into ozoyenza uzothatha lamaqabunga awu7 bese ufaka lo sea salt la ngaphezulu ne, ufake and then ubese uyakhuluma, uhlanganisa izandla zakho kanje, uhlanganisa izandla zakho kanje, and then you declare your intentions ne, ukhulume. On the side unebhakede elingango 5 litha lamanzi, ibhakede elingango 5 litha lamanzi. Uzobese uthatha lento le uyayihlanganisa yonke lento le ne, bese uyayishuka kanje esandleni sakho. Isandla lesi uzobe usibeke phezulu kwebhakede leli elinamanzi, asithi ibhakede leli elinamanzi angango 5 litha. Uyayishuka lento, uyishuke, ushuka izandla ne, ushuka izandla, ukhuluma, usho yonke into ofuna ukuyisho, ukuthi izandla zakho imali mayihlale esandleni, impilo yakho mayikwazi ukuthi ihlangane, into zakho mazikwazi ukuthi zilunge. Make sure ukuthi yonke lento njengoba iphaqaka ilokhuza ichithekela la ibhakede ne, uyayishuka lento, uyayishuka nje kanje, uyishuke, yayibona useyishukekile. Then emveni kwaloko then bese uyayithatha lento uyayi-applya la kuwena, apply lento la ebusweni, yabo, apply lento la ebusweni, cause abathakathi mabekuthakatha the very first thing abaqala ngobuso. Apply yonke lento la ebusweni, yabo, apply yonke lento la ebusweni, then bese uyahlala uhlale le ewele la, never mind about it, lewele la ibhakedeni leli linamanzi elingango 5 litha noma u10 litha, amanzi mawabande angashisi. Then ubese uyahlala at least for 15 minutes. Emveni ka 15 minutes uzobe se uyathatha lamanzi lawo kade wafakela kule bhakede analoko kunye okuwile, then bese uyaqala uyageza. Lento ikusiza kuphi na? Ikusiza ekuthenini uma uwumuntu one uya kuma meetings, uya kuma interviews, uya emhlanganweni, uya emsebenzini, kukhona izinto zakho abayivalile, uyobonana nabantu abakhulu ekufanele bakunikeze izinto ezithile ukuze ukwazi ukuthi uphile, uyindoda ehlanganisayo, umama ohlanganisayo, usisi ohlanganisayo. I-miracle plant it's one of ihlahla ekwazi ukuthi ikwenzele imangaliso, yabona. Lapha emasontweni enu amanye wamafutha eniwasebenzisayo kuthathwa i-olive oil, kube sekuthathwa i-miracle plant kube sesqueezwa amanzi afakwe lapha yana ne, then wena ubese ufika lapha uvuliswa izandla esontweni, kuthiwe siyakuthela nge-anointing oil, then you declare your intentions. Wathathe la malentuzana uhlikihla izandla ugcobise ekhanda, wena uzitshela ukuthi ingoba naku kuwukuthi into obukade uyithandazela elungile, kanti kusetshenziswe isihlahla esipowerful ukuthi sikwazi ukuthi sishintshe isimo sakho. So la ngikwenzela lento ukuthi makuthi ibusiness lakho line blockage, impilo yakho ine blockage, izinto zakho azihlangani, abantu bayakusola ukuthi hayi unuka isichitho, unjani, bakubalela nje izinto ezingatha ezikwenza ukuthi nawe ugcina uwumuntu odikibalayo, uyakhathala, uyacindezeleka, udle emaphusheni, lezo zinto lezi ezinegative ezisempilweni yakho. So la sizibuyisa ubuwena, that glory of you owazalwa nayo, leyo nhlanhla yakho owazalwa nayo. Then emveni kwalokho uzobe sewuyageza after 15 minutes, ugeze umzimba wakho wonke ke manje, but qala kwi-face because iyona nto yokuqala abayonayo. That's why omunye uthi uma uhlangana naye kuthiwe usibani ngivane ngabona isilwane, ngivane ngabona iselesele, because kunezinto abasuke bezenzile emzimbeni wakho. Basibonke, siyabonga. Asigeze ngensipho uma sisebenzisa umuthi. Danko.